Good morning. Good morning, ma'am. Class join tawna kriba maliko. Ngakta ngai minute si. Hoi PowerPoint presentation se ngarang start tawgre ntra. Ngarang koi hogre. Adu ngasi se magi chapter 2 haidar. Chapter mukti natre ko. Unit 5.3. Unit 5.3 se ngasi khoi jeng mina se. Ngarang na khoi 5.2 se yengre du su ngarang di su khoi revision taw thok se. Ka revision tawram se adi matung da unit 5.3 se semo khoi punna jeng mina se ka. Adu okay. Good morning, Sylvia. Mi am yaw no tri ka. Sound phajana lag padong te jeng bio. Ka. Khoi ngasi table lama khoi gi slide table lama kamain hapsin gani ka the clip art picture ka kamain hapsin ba inserting ka other object resizing scaling ka the creating and using master slide ka si se yeng mina si ka adoi ko na se lake khoi gi slide show sida leire sida si gi slide show sida khoi na suppose si gi click to add title si delay jare masagi ko so click to add text add tawam se sida image add tawning mi yai ko image add tawning khala se sida koi lakpio insert da laga insert da la kan image hapam library view sida media sida image ko insert da laga image hapa yagani ko audio and video hapa yagani chart hapa yagani table hapa yagani media gi manung sida koi hamning du hapwa yani ko gallery dagi de kai scan taw ko ko select source ko animated to be image ko object ko formula ko ki keyword code ko hidi da ka oibu gi matungina ade shape ta ko gi line se kano lai re the basic shapes me am le kano si ellipse circle se hai me am se ko ade gi symbol me am le mun gi symbol lai san gi ko si lai sing se loina koi hapto hapsin jagani ko मैम से कोई पुन पुन जिंग बिना से ngатang mi ngai boina sarau phom jing thosi ko flow chart ta kai lai bino khogi kano da flow chart lai di khoi mem khangi ko kom hedi khoi na class ati class 10 da yaw dro khande khoi matam na class 10 tam me algorithm gi ama draw to do flow chart decision kano ga low gi khoi to do ko adu ga call out ko rectangular call out cloud ko round silai shares and banners ko so na khara high bising che khoi aigi kano sida hyperlink hapa yai ko aigi slide show aino ju semi ba presentation se sida hapa ya gani ba footer and header so hapa yari ko ai footer de sanele henge header de sanele henge ga ko si mer sida ju myam sum ngai boina ne ai insert ko kari toksige hana insert image han tawrake ko insert image se image ame ta lawsi ko image ame se kadai de lawsi ba sidagi se lawsi ko okay ti image se ngarai na se maga facebook da hawki bi image ni ko me ko image ki size is kano da size se ma yagani so corner da lai ba square box masam sa se sida mouse over toksin biyo sida mouse over tawraba matung da ko khogi click tawraga ko drag tawba yagani deidi khogi chingthok chingchin tawba yagani loina ko suman ai image hamning lu sona habba yagani adu image ai na mu delete tawninga ga su ko select tawbiyo adu ga delete key nambiyo sound phajana lai ko ma'am sound laktra su habiro good morning Joymani okay live travel sound dum jaye thank you
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯦꯖ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯦꯡꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯏꯃꯦꯖꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯗꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯒꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯗꯦꯛꯁꯇꯣꯞꯇ ꯑꯩꯅ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯏꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯏꯖ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯈꯔ ꯆꯤꯡꯊꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒ ꯕꯣꯛꯁꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯁꯦꯝꯁꯤꯕ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯔꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯦꯀꯣ ꯂꯝꯖꯤꯡꯕꯩꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯔꯟ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯣ slide start from first slide ko koina ngasai gi audio hapki banina aina slide show do run tawrakanda audio do yauna dum run tawrakani ko okay sai da khana video hamning musu happa yai ko hairiba sigi kano mathakse sigi lairiba gi video gi sida khona kaigumba khara semning mo khoning busu mayam ma yari ko adusu koi tam tamna jingasi si mai hujik delete tawge ko aduga next sigi mafam sida koi table hapsin bang jingsi table hapsin base samane koina ms word koina natraga koi LibraOffice ki word processor da word processing da koina table hapsin baduga samane ko table sisa laga laga soin hapsin ba yagani ko select tawbiro table nang hamne with table do table id row kya haptoino column kya haptoino select tawbiro sidagi ko sana ye sida happa yagani ko hali basigi table sigi manung sida ining badusu iba lo yagani ko iraga jengsi ko suppose sidaina roll number haire ko sidana name haire si sidana kari haisiga contact number hairo contact natraga adute mobile number haire natra mobile number haire si sidana magi class ti hairo si sidana magi parents ki name haire si ko deidi ko mana magi total ko total score haigera ko and higher si adidi magi division ko smen ado hali basigi table se siso koina magi size sem yagani ko click tawraga si chingthok sing si loi yagani kaigin man sa teise mem tap na siya maki ko bao yare na siya kitang kay ing budong tawe ko lok thang ge tawe sumane leire sige na happy ba kano se ko hodi ine leise table dani table gi magi leiri ba sigi pull up kano se ko gi first row se first row da yauri ba text myam sigi ko gi change tawning ba id bolo heling ba adedi khogi te magi font color simdokning ba adedi font size simdokning ba ka hariba myam che sisu koina ms kano da ms word ta tawbudo adumaina powerpoint da su sab manana dum loi tawbu yai ko mya okay yani ko similarly table hapse leina si ko table se soina koi hapse laga dum na slide so run tawraga yengai sum jengba yagani sale okay ando koi syllabus ta laksi
syllabus da lay se insert table adding clip arts na picture ka inserting other object ka resizing scaling the object in happy bedo magi scaling na resizing to ba ide hap to hapsin to bu kano to bu ne ka aduga using master slide haina akoi gi sida slide mayam am lay ka haidi ba master slide se koi jing mina se haidi master slide se karam be slide good morning Johnson ka master slide se kari kai no koi jing mina se master slide hai se man predefined tawraga thamba hanana define tawraga thamba slide mayam am lay ka khoi gi haidi be slide sing je kai kano haigadi find the lag pio find the laga khoi new the la khandana sida templates the master document hai se man master document gi makhada sida templates ane lai se shift ka control ga n ga namma ga su yani ka sigi templates te click to ye ma sida templates te click karo khanda sida thore ba design mayam se hanana define tawraba khoi kanu ngak tani ko hanana define tawra kanda lairaba di predefine oiba khoi template ngak tani master ngak tani ba moise se aina seasoning ba lauraga dum you use to bujani ko so suppose man piano hai piano se lausi ko open to select to re aduga open to te chale click text sida title ha pe lamjing meira academy ko di text sida piano presentation hai sai chen sigi sia be kano se koi slide show run tau si ko cha run tau re sai dim lak selan ko yani ko myam sida magi first page kano do ni first page ni second gi sida leire second gi sida koina sida sanga gane table insert tawba yani click to add text hai ma table insert tawba yani graph insert tawba yani image insert tawba yani natra audio ne video insert tawba yani haibani ko sida audio ne video nga sagi si koi si insert dum taw sila jing si ko aduga slide show ran taw si si leire first ki second slide lag koda ko gi okay fadana sebam draba koina select tawram dare do ne ko open tawre thamba da loading tawri bra ya da madu budi male ko jing si kong tang ran tawraga kana go mana ko gi kano se video ina hamu nga su hapa ya gani ko video lai daga di khone video hapa su ya gani ko dasi koi kano se video hapning nga su agi sida video clip kada kada de lai bano ko jing hapsin dum ya gani amma try tau si ko adu disi gi kano se sagi sigi master oiramiba ahan bagi kano se si se duplicate ama sebamge ngara khoi duplicate kamai sem gibno slide sangaga duplicate slide ka sidana khoi gi kano se habasi hojiki music to dum hapsil lase laiko simile next ki sidai video clip masam hapke video clip se kadai dagi lo sige se frequency class dai lo ko online de la se sida yaw de YouTube advertisement okay logi ko okay yar ni na si mag hapsel ado ko ran tawro yeng si ko myam amana audio ne amana video ni ko khona yeng du se ko
I slide show run tawrake first page later gi ko intro second gi masagi kanodu music slide show the music hapsin bado later ko third slide ta sakke ko ma'am National Institute of Electronics and Information Technology की मखादा course on computer concept में हमने frequency हर खंगना बा सिगुम्बा course से लम्जिंग मेरा academy ना नती की YouTube live class पीजरी morning 7 a.m. to 8 a.m. हाई रिवर computer course से government job तो वो सिंगी नट्रे government job apply तो रिवर सिंगी नट्रे गना कोई common person सिंगी वाला okay यार को मैं so in tawra khoina masagi agi kano sida slide show ide agi presentation ina semi presentation se sida hamning ba kano hapa yani ko lady som na mu jingsi ko sida lay sing layout sige layout mong sing je khusi so khoi loina sin na ba yai agi apam ba kano to gi matungina ko sida lay ba layout me am si okay master start piano 1 haina mane se thola me piano 1 insert image hapagi background ko background color hapagi gradient hapagi ko smana ko sida su background kano se hamning bu hapa yari orientation se landscape oiba yai natraga portrait oiba su yai ko portrait oiga na ma se pick ani natra landscape oiga na ko na print over the khangina tra ko a4 size to phaina thamba jungna thangba du ne ko na landscape and portrait haise ko landscape haragan a4 size so phaina thamba dune aduga protection lel akoi a4 size paper do masagi jungna thamba duga samanai mobile da su akoi na magi skin do rotate to de bodo adumaka sumanai hair su ka adu landscape da thanamge format skin ka skin gi format sim akoi dum kano si jing ba yare ka size do sigi mong lan ge natraga na kai dum ele ka the Japanese postcard ka hai ko postcard kamagi kan size na chije me am log thunge to go ise daya slide lai re hai di sida gi ina apam ba igi kano gi size mong se si lo bu ya ga ni ko 16 by 9 ko 16 by 9 se ko gi movie gi hai di cinema hall gi kano se oram do male ko 16 by 10 okay Smana koi kano sida dum background landscape 16 by 10 ka sida gi semdok simjin mayam ama to boy yai hai se koi kano se khangani ka sikada de la khibna gi de first ai find menu da sangaga new da laga template te click tawre template ge ina apam ba template na select to bire ka ina apam ba kano se template se sine lawrasi select to biro adugo okay tawrasi okay sigi magi live size to but the screen the 4.3 line hai ba 4.3 hai sei screen se 6.9 to san on thok pasu yai hai bani ka sida su khoi na agi angang gi screen gi angang sing gi oru su khoi presentation semning bodo sida su semba yani ntra agi apamba agi presentation do ngasagi sigi khogi master khogi master file hai tare master document template ane lai riba mayam se sigi template sidagi aina apam do khanlaga aduga sembiu haibni ani ko me okay sida laga so template haibam su lai di ko si template se open template aina hana template se semaga laibo regadi template se open to yani ko ado ingom da template se later bani na ai si open tawrage ka adai di atopa mana sida wizard thaibam se lai di letter wizard fax agenda ka si singsin ba kana tawrasi adaga kasai main oina koina presentation sem ba da koi da ka wai se kom new de laga template sida hangba ma natraga new de laga ai presentation ama open tawba presentation se open tawraga di blank presentation lakani ka blank presentation da ina sidagi master select tawba yai aina master se select tawjara rogi ha so ai isana sida semba yagani sige layout sina makhada myam lairi ka
सिगी लेआउट से कोई सिनब यानी नत्रगा असिदा सेमसु यारनी अदुगा सिदासु सेम यारनी को सिदा सेम यारनी सिदा सेम यानी हाइदि कनो खुदिंग मक सिदा ngसागी खोगी कनो से यानी को मैम खोगी नंग अपाम्बा टेम लेआउट तो नंगी सिगे राइट साइड ते लेरिबा खोगी साइड बार से सिदगी लौरगा सेम यागनी ओके अदो मैम की क्वेश्चन के लेगी हम तो येंगसिको आई कनो सिसु याम हंगमंदना कनामता क्वेश्चन लेरमद्रे को ngасidi mi su yamna kano tokte classes join tokte powerpoint presentation se mi amana pamna ba malai ne khanbada adu isu kaide presentation se yamna important di oibane khoi live ta ngasai gi khoi office ki work torok pudani khangde kari ni khangde ko khuding makta khoi presentation se dum important oi ko adu khoi punna khangmin se adu hoji phada khoi ne yengai se PowerPoint gi adi khoi gi presentation ama kamaina semgani natra using a template ko predefined template ngasai gi khoi sida lagi buduni ko ai hangape si template si ko template ama khoi na using use tawraga ko template ama sizinaraga khoi na presentation ama kamaina semgani se khoi khange natra natraga na blank presentation ama khoi kamaina semgani habse khoi khange sina kamaina semgibano from the ladybird layout se sidagi ameta lobiu natraga na new da laga sige presentation da lakpiro presentation da laba matungda sige ai master se lowranu ka si lowdana masagi sidai ladybird layout sing se sidagi lowro blank okay next da koi yengase mathang da inserting and editing text and on the slide nangi slide sing do de khogi ko masagi text hapsin ba longthok ba mayam du ne nangi slide ai si ne si ma se nangi slide ni sigi slide se slide 19 thore je tu ado ina document ko slide sigi duplicate sem ge hare ga di slide duplicate natra slide duplicate mayam sem ba yare hai reverse ki duplicate sing si slide 1 lai slide 2 slide 3 slide 4 slide 5 ko thana slide se mayam ama khoi sem ba yai ko hai reverse slide se da koina text command hapsing gane the text editing command to gane text modify command to gane hai bising du de se example oina koi mamang su to gre se koi click to add hai la se sida isang sile sida ina ngasai gi lamjing meira academy hai ire hai reverse ki text है CCC select all to da kan da ko CCC da ina id khoina any kanom the text ama modify editing to ge haire gadi first selection to rum da ka oina tra si select to re si select to rubani na select to rum matung da ma se bold ohen ge eta italic ohen ge eta underline la an ge ai italic ti ohen la ro ge ko id bold khatang ohen ge ga haiba natra ai color change tawge ko adai di atopa gi background da color piram ge ko sumaina mayam ama aina semning ba mayam da si sem ba yagani ko okay text editing ko sumaina I just kano se haram ge duga next yenga se next inserting and deleting slides in the presentation ko presentation na madai ni slide na hapsin bading sa khoi kai dobuno sidagi duplicate ta sanga ga hapsil le delete to ge har ga na hariba slide se select to biro ko duga slide ta laga so sida se delete slide le re ko sidagi to ga delete to thos jai natraga na ina sida select to ga right click to ga anda sidagi ko delete slide se sanga ga delete to ra yani ko saving presentation sida save to buduni samanare ko ngasagi file menu da sangbiro aduga save ko save sida sangbiro save da sanga matungda nangi slide tu gi ko nangi presentation tu gi kono se pire si in just as file pire ko aduga kadai da thamduino
ꯑꯩ ꯗꯦꯁꯛꯇꯣꯞꯇ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ PPTX ꯇ ꯀꯣ XML presentation खले अदुगा सेव तौसन ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕꯩꯅꯤ ꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ manipulating slides ꯀꯣ slide ꯑꯃꯒꯤ manipulating ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯣ inserting a table ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ insert ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ slide ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ slide ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ table ꯑꯃ insert ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ slide ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ table ꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯀꯣ table ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ table ꯒꯤ row number of rows and the number of column ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯣ select ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ insert ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ table ꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ size ꯀꯣ table ꯁꯤꯒꯤ size ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯣ खरा चाहनगे खरा सांगनगे खरा कनो तहनगे हाबसिंग लोइना को अदुगा सिगी साइज से सेम लोइरबा मतुंगदा को आइना टेबल सिदा ngसागी खोगी टेक्स्ट हाबसिंगे हाइबसिसु यारनि नथा सोइना को हारिबा हाबिबा टेक्स्ट से इन टेक्स्ट एडिटिंग तोबो मॉडिफाई तोबो सब मानरे को मैम हंजन हंजन नै हाइद्रगसु हाना सेलेक्ट तोबियो अदि मतुंगदा कोई मॉडिफाई अदि नंगी टेक्स्ट साइज सेमनिंगबा अदि कोई टेक्स्ट की कलर पिनिंगबा को अदि कोई माय अलाइनमेंट सेंटर तो वहनगे को सुबह मैम से कोई लोइना सेमथोक सेमजन मु यारनि लोइना को सिगी मैम सिम कोई टेबल हाबसिन बगी सिम लैरे एडिंग क्लिप आर्ट पिक्चर्स है को सिदा लाक्से अइना पिक्चर अमा हाबसिन गे हारगदि सिगी संगागा को आइ पिक्चर कदाइदा लैबनो पिक्चर अमा दम सेलेक्ट तोक्सलप याय को साइने लौगिबदो पिक्चर अमा त लौसि छोइदगी को स्माइने त लौरस को साइज इन हाबसे लैबदगी साइज ai सेमदो सेमजिन मसाइगी अइना लौसि लैबे ऑब्जेक्ट तो अदि इमेज से आइ ऑब्जेक्ट सिदा इमेज ओइनोरी इमेज सिदा क्लिक तौरकांदा ngसाइ सिदा स्क्वायर बॉक्स थोए को 6 मथक स्क्वायर बॉक्स अहुम मखादा अहुम साइड हाइरिबे स्क्वायर बॉक्स सिंग सिदा माउस ओवर तत तौरकांदा ngसाइ डबल एरो लाखु मतमदा क्लिक तौरगा सिंथोक सिंग लोइ यागनि याइको सुमाइना मथंगदा अमुकम खोइ क्लिप आर्ट्स के हाबसिन बसे खोइ सिगी मफम सिदा इन अतोप कनसु हाबनिंगे को सा खोइ इंसर्ट लाखपियो इंसर्ट लागने चार्ट नतबसी मीडिया से संगागा गैलरी एल्बम स्कैन को स्कैन तौरगसु हाप याबई वरिनि को खोगी कनोदगी स्कैनर दो कनेक्ट तौरगदी स्कैन तौरकांदा को सोर्स रिक्वेस्ट तौरगा यागने एनिमेटेड इमेज गासे लैरगदी हापसिन बयाइब को अदु अइगोमदा लैत्रगदी लैते को लैरगदी हापसिन बयागनी अदैदे तोपमदा शेप को शेप में अमर सिदा इन सिंबल अमा हाबनिंगे करम सिंबल हाबनिंगबनो कोई सन की कनो सिंबल अमा हाबनिंगे खलसि को क्लिक दो यारम दबरा माइसा सिंबल सन की सिंबल से लैतब माले लाइन आदा मयाइदा थोखरब माले पिकना सुमाइना सिदा आइगी सिस्टम से अमुमुसु बेरा काबा मतंग यावराइ को अंद सेफ ngसागी खोगी फ्लो चार्ट सिदा लाक्सिंग ngसाइ डिसीजन कनो से येंगसिंग त डिसीजन द आसे सिसिदा याम पिकना चला चलागा साइम लैरे को मांगरे दे हाबसिन निंगबसिंग से सिगी इंसर्ट लाक्पिरगा टेबल दगी मीडिया दगी को फोटो एल्बम दगी लौबा शेप दगी लौबा अदि खोगी ककेरी इदि दका ओइबदि मतुंगिना को हाइपरलिंक हाइरे हाइपरलिंक अखोना हाइपरलिंक हापके हाइरगदि आइगी कनो दो हाना सेलेक्ट तोरम दका ओइ हाइबो वर्ड से को वर्ड से सेलेक्ट तोबिरमगा वर्ड से दai लागी कनो से आइना लिंक तौनिंगे दो कदाइ दनो अदुगी लिंक दो पीबा मथौ ताइ को माइन अदे जस्ट बेसिक सिंग दे बेसिक हाइसे दम
सिदगी खोने प्रैक्टिस तौरगदी आबो यौन खंगबा यारबनी लोइना को मैम inserting other objects ngasagi scanner dai kai dai hapsin basing duni ko resizing and the scaling the object ngasai ina image ama hapsin la kan mage size semdok semjun mayam duni creating the using master slide sin ngasai ko sida find menu da laga template ko find menu da lakpiro new da lakpiro makhada kum da biro master document se leire makhada leire koi templates ko templates they click the kind of templates mayam thore high river templates sidagi aina apamba template to aina apamba template se low si karamba template low se bai apamba nintra sunset se low re khala se lok thunga da bu ma lai se leire subana se gi lady bus kano se sida khoina ai kano se semdok semjin dum yara ni bro ai ko adong ngasi se ma'am lok khitang gi thong gi tawe adong aswai sum loi silage kana gum question hangning ba yaw ragadi ko question hangbiro good morning august ngasi di thengdok khre kaisu kai de ko question hangado ba leina bro ma'am question hangado ba lei ragadi question dum hangbiro ko ai sing ngasi se lok khara phajana thumge taw male अरे संग से कोई करी है तार इंग वे दा कई नु ज्ञान नम तार ओके अदो कोई हजिक फाउ दा कोई ने यूनिट 5.2 हाइदि चैप्टर 5 के 5.3 सिबाव लोइसिले को मैम सिदगी हरक पसिना कोई सिबाव से लोइसिन गले को Next the koi presentation of slide choosing a setup of presentation ko running a slide show side koi hand gi tawraga leire ko transition and the slide timing ko automating a slide show mo kono adi auto slide to han bai ko si jing si enhancing the text presentation ko working with color and the line style ko adding movie and the sound sisu koi sum tawre na tra adi adding a header footer notes ka the printing a slide okay footer and the header hapa se sisi hayeng tawse adi sida wal ho riba khar sisu hayeng taw thokse class e phajana tawra ga di yam kui de bani ko just practical tawdu da ne ba matam sangi sin ado khoi na practical tawra ga di ko practical tawra ga di class dum khara kitang sang po sai dai khoi na nuti gi class ta to silak pani na jara salina tra ngasi numit ni da practical ga kari ga pullaga khoi kano se presentation gi dei powerpoint gi kano se class lo silane ne khalle ko ni khanbira adi matang da khoi introduction ka to internet and then www silam lakse sir syllabus thabiro group ta join mani ko aw share ta ur ke ko join mani group ta nata ba kano ta thar ke ko gi telegram group ta yadi makai gi telegram group se join to biu mem ko aduga aina nuti gi so haije ba ko gi koi group se YouTube की चैनल से मैम दा शेयर तो बियो मैम दा खंगन बियो को इन हन सिदा सिलेबस तो का हनते पिन तोरा थमगे को सिदा लाए की सिलेबस का दे ले गरे रिवीजन से ले रे को ट्रिपल सी course detail lamjing mera academy ai na khogi telegram channel da su telegram da su khoi group am lei bani ko ma'am discussion dum to mina bi ani ko sidai share tawre aduga share tawri se pin thamake pin tawraga
ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯞꯄꯦ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩ ꯄꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦ notify all member ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯕꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯎꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯀꯣ ꯇꯦꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕꯀꯣ ꯇꯦꯂꯦꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯁꯨ ꯅꯍꯥꯟꯗꯤ ꯁꯤꯌꯔꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯌꯦꯡꯒꯦꯁꯦ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯖꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪꯈꯛ ꯂꯣꯛ ꯆꯦꯟꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕꯩꯔ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯃꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯗꯧꯅ ꯇꯧꯋꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯖꯣꯏꯃꯅꯤ